Hemen üstüne çırp algan bolçu da. Bolu. Ay, kodumda üstüne Arbetinde. Bol nerede ya? 10 metre açtı var. Yem kanal yem içine kullanıp baktın. Таза su tazalandı. Ova su tazalandı bunday. Su akkan sayın свежий воздух. Hava da tazalandı. Hava tazalandı. Değil, üstüne çeyin çıkma olgan da. Üstüne çeyin buldum. Üstüne aldıram da, aldırıp bir arkadaşlar aldıramaz. Olgan üstüne. Полный асфальт götürüyor. Полный asfalt basavuz. Полный asfalt hazır. Tetiğe bir radomda görüp biliriz. Andağı götürdük polnustu şu açıp götürdük. Asfaltlarından beri götürdük. Hazır. Bu tetiğin götürdük ona kucağına asfalt basıp paratkalar. Bunlar sayın koşmayacağım kalaya veriyor. Yok kalat değil. Bunu yediği bile ben biliyorum öyle. Kamuk gibi. Ey mozuk tutuşu da kansa. Qanday oldu işte? Yaxshi. Men Shimolga qat yazib, shu yerlarni sevib yaxshi bilaman. Ortidan bozor keldi. Hemen bu yerda park mezoni qilib beramda o'tadi, xudoy bilsa. Ana shu betapda kelib ketganlarga shartlar. Больницаның içi. Больница как больницада o'shun. Negizi kollektiv razi, жаңы бийликке негизи ушунча көңүл бурулуп атат, шарттар түзүлүп атат. Мындан ары да колдосоңуздар жалпы коллективде духу көтөрүлүп, элге дагы жакшы жардам көрсөтөбүз. Мен абар менен алып берем. Рахмат, чоң рахмат. Жалпы коллектив. Siz yine katıldı koydu da. Evet. Рахмат. Buradaki büyük kanal boyunca cegine çıkıp açkanda Ол түшүп кетпейби? yok çıkıyor. Büyük mü fazla vakit aldı. Gördüğünüz gibi suyun üstünde oturatın ama o ki. Prямо suyun üstünde, 3 metre suyun üstünde oturatın. Büyüklük şey. Tosu olganda совсем öyle şey. Dedi tam polun azalığında. Bu жерде эмнелер, магазинде? Magazin, столовый, архивler oturuyor. Жешілмен мына бұл жерде дейік шу столовойлар тұрып шу жер пробка болғандықтан шу бұл жерде баягы стройка болду. Кейбір пациенттер эмеге больницага жетпей ушул жерде каза болгон күндөрү болгон. Шу эң туура кылчусузда эми буларды сону кылып кайрап порядокко келтирип, асфальттап, сумдап койсоңуз буюрса больницабызга да жакшы болот, Buradan başlayıp yol расширение olur. Burada magazinler koyuyorsun, bu yerine çeyin. Emelerin altına soda koyuyorsun. Bir maşine batap жүрөт да. Bir maşine koyuyorsun. Şu iki tane koyup alıp жатып адам батпайт. Ремонт, не ремонт керек. Немеде канализация, отопление, крыша бардыгы эч нерсе калбай. О, eski баягы рамалар алынабы? Бардыгы. Ошол 82-жылы. Ошол Алдан түшүрүп алынат, бардыгы. Эшик, терезе, чатыр, фасад бардыгы. Акча жетеби? Эми азыр 300 миллион бөлүнгөн, через УКС. Бөлүнмөй калса кошумча беребиз деген. Азыр жасалып жатат. Качан? 1 жылдык срок менен чыккан, жазда башташты. Жазда баштаса, эмдиги жыл жазган Жазда түшкөн. Отоплениялар ошо болгон. Eşikleri var, eski de 80 yıllık var. Бизден да жашоо. Буунузда калыш Ооба, жаңылар экен ошолорду бүтүрсөк, ичин, анан асфальттап аны жасайбыз да жүрсө. Bu yerge yol расширение olur. Asfalt koyusuna koyup yaptı gibi arkadaşlar. Ona bu bizim municipal yerine по документам легкая конструкция деп рұқсат алған, капитальный строение алғандар, бұл больница, жеке меншік больница. Жер біздеки муниципалитет, а үстіндегі строениясы жаңағы счетный палатада иштебеді өлі Искендер Ғайықұлов деген. Ошоның больницасы болчу да. Ошоның больницасы болчу. Мамлекет өткөрүп берди мэрияга. Больницаны өткөрүп берди. Азыр Haydi özüne verdim, o süreçte gelin. 600 milyon, 6 milyon arenda төлөй турган болду. Силерге. Бирок здание мамлекет көттү, жакшы муниципалитетке. Жакшы. Колду мына иш барда экен, сырттар ремонту баштадык. Ремонт кылдырсың. Муниципалитет күчү менен, өзүнүн күчүбүз менен, Жакшы. Полностью ичи сыртын полностью эмелерин бүтүрүп, современный кылып, тетактарымызды бурчун көрүп койсоңуз. Жактардан асфальттарын басып, Здоровый, Саламат Сарбек. Мен Быман клиникасы администратор. Кандай? Жакшы, рахмат, мен атым Канекей. Ишиңиз кандай болду? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ремонт жасалып атат. Ооба. Мэрия тарабынан, ремонт фасады жасалып атат. Ошо бизге этаптар чыккан, демонтажка, телевизор 90 ашык этаптар
стационарлар бар. Өзүбүздүн 65 стационар койкаларыбыз бар. Ошо. İşleriniz yaxşı mı? Ооба, жакшы келип. Эмне жардам? Жардам. Эмне жардам айта бериңиз. Уялбастан мына biraz мерге айтабыз, бир жардамды берет. Эмне жардам берет? Жардам сиздин кагаз түрүндө айтабыз да. Biz söz yüzdeyiz. Ооба. Жүрүңүздөр, кирип кетиңиздер. İşte vereyim. İçine git daha çok parmalı olmadı. Ремонт бүткөндө келип бак. Олар необычный ремонт чыгат. Ооба. Bu yaklarda bardak koçuyor. Hedeften yolda расширение kılıp hedeften de asfalt basıyoruz. Asfalt basıp. Современный